Enyuma ho government katandikaho inkora eyo kwerana no kutungura abarema mu byentunguka obwero kw'ebigombe byabo sente kurabira mu nkora eya special grant for persons with disabilities. Ahabwe enshongeji abakwatwaho anshonga z'abarema bimucire mu kwegesa no kwabura abarema ebine kuratara kutunga sentezi. So abantu bona abahimbiye intekereza sente ndibazigara urundi ndibakora bakabagenera gukora nayo mabitegereza kanta ibindi bya government tibukora ki tibihinduka echora gaine ogamba nyo nagenda kugura embuzi yegi yoke kikusi urubiza ni kugura umuntu mulema choka muguru kwatari mu abantu ugamba oba wegobize wewe so bali batakayizire kitakayizire group yayo marawa ali omuntu atayina mulema ngo batugambire nyimeka mubuhemu Gurupi 14 eziri kubarurwamo abarema bari kwinganiga na nkaga nazo ziri kuza kutunga sente miliyoni 5 buri yemwe kandi abebembezo babo barabwirwe obutaryangatanisa sentezi. Otagule kintu ukagule mpudu ukagule mbuzi ukagule kituke cyose gukora utakozire ndagana ahura ukoleka musente zinu uziturukize mu kintu kimwe kandi no bakwiso bacyo Inabarema ebituganireho nabo kandi batuganirire ebiri kubateganisa ombyanga byabaho barukuhangara. Number 1 nicyo amagombora agam no kimanya kurungi abantanya kino bulema nabo basoroza sente para misoro ibaha mu license na handi kona baitu basemera ku bantu batungaho akasente havoti tutunga amakuru agarukwesigwa ngo voti abantanya kino bulemeje tubazihebwa sente ezo baziteka mbahandi ko konka nashaba government kutuyamba kuho bugari bw'abarema bakuru tibine ntambura yona kandi tibine sente zo kugura ubugari. Amakuru agagasha kwa Daniel Bingana.